Tnediet il-Pink Box Campaign bla ewlieni tagħha u li tkompli tkisser l-istigma u tqajjem aktar kuxjenza fuq il-femminilità u l-kura tas-saħħa tal-mara. Din l-inizjattiva telet mill-Kunsill Reġjonali tal-Punent li se jkun qed iqassam kaxxi roża mimlija bi prodotti sanitarji lill-10 kunsillu lokali fih danu u fil-5 skejjel sekondarji li jinsabu fl-istess reġjun. Dawn il-prodotti jistgħu jintużaw mill-istudenti u mill-ħaddiema tal-iskejjel u tal-kunsilli lokali. Waqt it-tnedija ta' din l-inizjattiva s-segretarju parlamentari għall-Gvern lokali Elisin Zerafa Ċivelli faħret lill-Kunsill Reġjonali tal-Punent għall-impenn tiegħu favur din l-inizjattiva filwaqt li qalet li din hija waħda mill-ħafna li jwettqu l-Kunsilli Reġjonali fil-qalba tal-komunitajiet. Menstruation is Empowerment hija inizjattiva tar-Reġjun Punent flimkien mal-Kunsilli Lokali li appartjenu lil dan ir-reġjun sabiex f'dan ix-xahar ta' Ottubru inkomplu inqajmu aktar kuxjenza dwar is-saħħa tan-nisa se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn din l-inizjattiva l-iskejjel sekondarji li għaw taħt dan ir-reġjun kif ukoll il-Kunsill Lokali sabiex nuru ukoll apparti dan li s-ċiklu tal-mara hija parti essenzjali parti mill-ħajja ta' kuljum tal-mara. Is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Reġjonali tal-Punent Elkes Gendo spjegat li l-idea għal din l-inizjattiva ġiet ispirata minn għaqda mhux governattiva Pollakka li tippromuovi l-importanza tal-kura tas-saħħa tan-nisa. Hija spjegat ukoll li din l-inizjattiva tikkumplimenta kampanja oħra mal-Malta Guides li tiffoka fuq l-importanza tat-tisħiħ tan-nisa fis-soċjetà. Il-Pink Box Campaign se tibqa' għaddejja matul ix-xahar ta' Novembru.